Emily kamau kondo konsensi ba bante doling do bodeiru menteri sarkar jela badi pe yakatna sport and youth affair agriculture textiles ulapun paw bo don ka jingang not man penyeso yakathai mau kondo pat kawasan jahil district lengba ka jingking hak snong nong jrong yakani ulapun paw habakran hak jilang play yu mau nong rem kaban stang traino nak benta man pen bhai ka slok jongsha kharang dingling nong jrong ka ba kalenter ka long kuma 10 kilometer hak kamang tingka ka bolong riu klur na ka skim hapok central road fund jongsnem ajakat prakat khandai nalat kharang hak si hat majai Bangiyo ay kanigalat kakabu bagin play. Bagin bu yun yung maunong remantaski. Nakabenta kanig surok. Kaban sa sinano kabang ilay uod. Nakapor siya kapor da gisnam. Ya kajing snew yung kanig surok. Andray kumalakran mantan. Nakaliang yung secretary yung kapildi. Nakapor siya kapor nga ba't ida kapun niya kran. Teng-teng nga sulera niya ladi bagan pun ru. Nasubit ng mga lek kumno na morpay ba uod napan kali lalong kumno katusurok ng to siya to lalong kumno katusurok ba siya to kung tabay nakapor siya kapor sanay nga soban ay kublay kamat bayabon lang baro kumni bangiyo yo secretary ubakat o secretary jong kapiludi bakloy basungthu nakabanta ka jinge jong kinong sinong kapag jala ka ba yung kajong namar kumbang ijuang baka surak uday kadai ka butlum nakabenta kayo kakot lada ka bahay ka linti ka singkin klam per nga nito ipi kanwanra ya kayo kakot hapo ka constituency jongi bar ka jelahi berkoy nga kran akapor election kan nuto kan niteliki isu kibang labo ahmad ngong lada nga syajit banlong UMLA jongpi kabaningkong kadai kalenti kesenkin kabaar kadai kakot kakhia kabalai kadai kapuli dangli bat kasaw kadai ka tourism sector bat kentiu gini kathan ke jongi bat kabasan kadai ka kami lakai kakaran kita ngakan mau gini ki benta bangalakren nakapor election bat menta ndai bangako Umdan kam ban putroy daladi haba pila ay nga ikabor ke ikhtiar don kam mangantray ngam sngap yanuru henry ngale nakabenta kabit kabiyang jong pajba nong song jong gani ka constituency ka bi kijogi kelong ka jingker ku ngong ipi kumbangala tharang ban ngakwa ban ui ba kisurok hapo ka constituency ka jonga hapo sansnem nginyale kat bala ban wanra sisya ya kasurok kababit babiyang baniyaya yang banikit yaba kata kadai ka principal bat kadai ka jingtumu ko jonga ngan persyang akum minister kum UMLA jongpi ban teruk siapa sentar lingba kiwaipat skim kibadon namar kani ka jingking napo nongjorong siapa jantahil setai kadai ka jingking ka banginwat pisa lingba kawal bank if I'm not mistake mo Tilada ngiyo ya kanin ning baka World Bank. Ngila ban perkhat sa kiway da. Now usnam mo banwan ngin persyang ban perkhat sa kiway barang sa. Kani ka constituency ka jongi kan UTP ki briu ki batray sitam sisya kinong. Tangba kadon ka kantin ba siyong. Baro ubriu bastat manu bala banlan. Ladam play kalat kumno lat ban karan. Don kam kinong play lat pelinti. Don kam ka jingi tray lang. Diday na ta kadaw. Ada trang mga nakwa. Banigi sisya. Bagan ni kathan jungi kan kiyo habaro kiliang uba PR marwain skati katran piludi road ka sarkar jela Meghalaya haba ajingkan ulai thu bakani ka surok andala ban penolong ka jingkieng kan la ban penyeso bat karilom jantia kadon kita jingkieng wadang sang tai tu nu chuvenira bode peji ka World Bank scheme tingle persang ya ban perung ya kata le sei kan sa urlong ni snam ban nawan te bat kidon ru kini ki surok ban penbhai kini surok babon play i kelas dang kini kam I kampiem jiswai katu kini benta jong kini surok te nadu nang te nalat smith ter sini serum te rei kumbal kadon ka isu hang ni hakba kini ki truk ki ba overload ki long penban kajing ka kinong penjot di ka surok hoki kali ki deban ya halor ka surok ngim khang ye kata apa kidon ki kali namar ka kamai kaji jong ki breu ke yai lung ba jo ki yai ye ki strok ka tangim khang ka tan rei
ke kebangi kerpat ikinong snong but nakliang minister lesing ni klen lang te hapo selong ba ni haban restrict ya kalau kan mau haki nikpor bladap mo ba tini ki chiwen jinar joka PMG suai abangi tendar ya kita serok ke bentak ba syarum setai undon ba tap tendar ki ong bale namar ba ngimnut ban tap tendar mar ki bone ki kini ki trok ki ba kit overload te namar haka skim PMG suai daladep ki haban repair ka kin haban maintain ka sans nem pade kalau ada bun kini ki trok ki kontraktor kin sa warak kecing kin markin tunong hakba repair ladangi overload te kade ka pork ba biang ba kum kinong snong nang ni ya trelang barngi ka sarkar ngin ya check ya kita ki overloading ngin ya nakali ka sarkar ru hoy ni la thaw committee re ladapi mia kamdon ka support lan ni ka jing trelang nakaliang kirang ba snong kan ka ke bangi plan nang te na nakaliang ka sarkar kanom long ka ba job Kwe pat ke badan lang kilong ba teni nongnang Chief Engineer PMGSY Bruce P Marak Chief Engineer National Highway Peluri Roads David Pongrup Executive Engineer Peluri Roads National Highway Shillong Bypass Division balai don lang ru nakaliang ki sodar snong ba oleh khasono sodar kasnong jongksa ki bor pia snong na kisnong mo per bat kwe